Türkiye, Kahramanmaraş büyük depreminde siz değerli Kırgız kardeşlerimiz yanımızda oldular. Ve dünyanın birçok ülkesinden Kahramanmaraş büyük depreminde değerli kardeşlerimiz, değerli insanlar buraya geldiler. Arama kurtarma ekipleri bize destek verdiler. Enkaz altında çok insanımızı kurtardılar. Kahramanmaraş'ta çok büyük bir deprem yaşadık. Çok büyük sayıda can kaybı oldu. Şu anda Türkiye'nin en büyük depremlerinden bir tanesi yaşandı. Ve yaklaşık 10'a yakın il bundan etkilendi. Ben bu süreçte özellikle siz Kırgız abilerimize, kardeşlerimize, arama kurtarma ekiplerine teşekkür ediyoruz. Çok büyük acılar yaşadık ve siz bu acılarımızın yanında bize merhem oldunuz, ilaç oldunuz, acılarımızı hafiflettiniz. Biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür sizge. Эми Кыргыз Республикасынын атынан сиздерге дагы сабырдуулук тилейбиз. Сиздерге терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Сиздердин кайгыңыздарды тең бөлүшөбүз. Мына азыр куткаруу иштерин жүргүзүп, Кахраманмараш шаарында ушу 7 түрөдөн жабыркаган жарандарыңызды колубуздан келишинче куткарганга аракет кылдык. Эми азыр мына Хатай шаарына барып атабыз. Ал жерден дагы колубуздан келишинче түнү күнү сиздердин жарандарыңыздарды куткарганга аракет кылабыз. Дагы бир жолу ушундай жылуу кабыл алганыңыздарга, бизди ар кандай жардам көрсөткөнүңүздөргө рахмат. Түрк эли менен Кыргыз эли бир тууган эл. Ар дайым биз чогуу кызматташтыкта болобуз. Дагы бир жолу Аллах разы болсун сиздерден. Аман болуңуздар, жакшы туруңуздар. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Allah'ım kimseye böyle acılar yaşatmasın. Ne size ne bize. Yolunuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. Eyvallah, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, buyurun. Bugün 16 fevral günü Kırgız Respublikasının Özgöçe Kıllar Ministerliğinin kutkarıçıları Türkiye'nin Kahramanmaraş şaharında izdep kutkarı işçilerini toluğu menen ayaktap, şu Türk taraptın surolları menen Hatay şaharga jönöp жатышат. Özüңүздөргө белгилүү болгондой, Hatay şaары Kahramanmaraş шаарындагыдай эле өтө жабыркаган шаарлардын бири болуп эсептелет. Ошол жерде бүгүнкү күнгө куткаруучулардын талабы өтө жогору. Ошондуктан Өзгөчө Кылдар Министрлигинин жетекчиси министр Бобек Ачикеев чечим кабыл алып, биздин 134 куткаруучу бүгүнкү күндө Hatay шаарына жөнөп жатышат. Ал эми Kahramanmaraş шаарында Талак госпиталы жайгашкан. Ал жерде болсо Өзгөчө Кылдар Министрлигинин 4 кызматкери, андан сырткары Саламаттык сактоо Министрлигинин 5 дарыгер ошол жерде жабыркагандарды кабыл алып, амбулатордук ар түрдүү медициналык жардам көргөзүшүштү.